کی برای بیزنس اومده است دست بردارد. همه برای بیزنس اومده است. چند کس اومده است دست بردارد. خب الان ببینید کلامی که اومده شما برای بیزنس کردن، من میخوام شما را پرسون شوم که بیزنس چی است به فکر شما؟ تجارت ترجمهش خودش سمیستش معنیش چی است؟ درآمد با چی؟ خرید و فروش با چی؟ پول کار کردن. ببینید واسه من شما یک چیز نشون میدم شوق نمیافتید. همین بیزنس اگر عادی کرده گوییم معنی همین بیزنس چی است؟ فهمیدید؟ چی بود است؟ بیزنس. یعنی بیزنس این سیستمی است که باید که بهمون کار کند. آغاز بیزنس شما به کدام از شما کار کرده چه است؟ به گفتم کار کرده برای همین وظیفه اساسی که شما اومدید و در اینجا میخواهید که انجام دهید شما باید که سیستم سازید. یعنی سیستم سازید که در آن همین سیستم کمانده شما به اشتراک شما خودشون به خودشون کار کرده پیش رفتن گیرن. فهمو؟ وظیفه شما نمیاد. همین سیستم ساختن در همین بیزنس شما که یاد گرفته شما دیگر هم که پیشروی خودش میشود نمیفهمید. همین چیزا من نمیتونستم. وقتی که پای ساختن سیستم شدم و از پای همین سیستم رو در عمل تطبیق کردن شدم واسه همون لینیایی که من سیستم رو چیکار کردم و خودش چه پیشروی کردم من خودم شوق دادم. نسلم داری به ما کار کردم همون لینیا به اشتراک ما به یگم یاردم و فهمودن ما واسه با پایان‌تر شما نشون میدیم جوی زور شو لایفشه. فهموشید؟ اگه ببینید شما میخواهید که کماند شما دا آدمای پیدا شود که آدمای بسیار یک عدد آدمای پیدا شود که انا میخواهید باشم سویر естественный آدم باشم любой کار کنه بتونم. میخواهید که سیستم احساسید که به شما کار کنن. خب انا کو من از شما دا نشون میدم برای درست سپروژت کردن آدما درست سیستم رو برای ماندن ما شما باید که 5-6 تا کار انجام دهیم. یکم چی؟ сопровождаем до результата. یعنی ما و شما باید که یک چیز در نظر داریم که آدم اعضا کردن این چند فایزی کار؟ این 1% کار. بسیاری از شما فقط 1% کار انجام دادید. ما آوردم که آدم تو به نتیجه را برده رساندن این چند فایزی کار؟ 99. ای ملچی. این 99 فایزی کار. انا که بیاید من شما را یک مثال میبیارم. مثلا اینا بیا اپای دیلارم مثال میبیاریم. اپای دیلارم وقتی که اپای دیلارم پدر و مادرش تولد کردن تو با زندگی مستقل قدم موندن اپای دیلارم مثلا 18 ساله یا که 20 ساله که به شوهر برآمدن پدر و مادر اپای دیلارم سپروژه میکردن. اپای دیلارم خوراک خوردن راه گشتن با چی پوشوندن با چیزا صحبت کردن با دیگران با اخرت کلامات چقدر مناسبت کنی با اخرت خود چقدر مناسبت کنی همین چیزا رو ما رو یاد دادگی هستن. در پدر و مادر تو وقتی که ما و شما سمستریت لیشیم بعد 18 سالگی یا که 20 سالگی یا که با زندگی مستقل قدم مونیم پدر و مادر ما را چیکار کردن؟ سپروژت کردن قدم به قدم. این همین قانون الهی از خداوند که پدر و مادر رو برای هر یک شخصیت آفریده که باید سپروژت کنه تا با زندگی مستقلش برده رساند. این همین چیزی که شما را پدر و مادرتون راهنمایی کرد آینده شما را فرزنداتون چیکار کنید؟ همین خیلی برده رسید. فهمو؟ انا که بینید در بیزنس هم میخیر که یک آدم شما اعضا میکنید در کماندتون این گویا که شما همون آدم تولد کردگی که گفتنی آدم. فهمو؟ همین فرزندی شما این آوازی کی میگی چون به قدی نستانی شما دارید شما یکم دست برداشته شما نستانی تو کی؟ این اپای دیلارم شنید اپای شما نستانی تو کی؟ مولده کی های؟ شما مولده ی اپای دیلارم وظیفه مولده و اپای دیلارم همی است که شما چرا داره پجو؟ گل بهار گل دانه
апай гулбаҳор ва апай дурдонара вазифаи шумо ҳамие ки ай дасташон гирифта аъзо кардем ҷи молодец ай дасташон гирифта роҳ гардира фаҳмо гап занира муомила кардана ҳамаша то кадом вақта то вақте ки ваё самостоятельный мешаванд то вақте ки ваё ана ҳамон дахоли дабуроям ки шумо мехостед ки ваёро ёрдан кунед фаҳмо то ана ҳамин вақта шумо бояд ваёро айдишона мекунед гирифта бале шояд ози мумкин шумо бисёртон ханидед шояд бигед ки чи апам раҳ гашта наметона и апам раҳ гашта метона неки роҳи и бизнес рафта наметона и апам сухан карда метона неки дар и бизнес чӣ гуфтана наметона и апам муомила карда метона тарбияш кардагиан лекин дар и бизнес қати одамон чӣ гуна муомила карда наметона ва вазифаи ҳар як наставник аз слова наставлят вазифаи мо шумо аст ки одамои командаро бояд чӣ кор кунем наставлят кунем дар определённый путь яъне дар як роҳе ки ваё ба даркор аст ҳамин чиз фаҳмо сопровождаем то кадом вақта то результата и хеле ки закаскина қати одамазукуни ёддон таом таваккал ба худо то результата сопровождаем фаҳмо далши мерем дуюм обучаем дуюм онҳоро чӣ инами апай дилором саҳна бурен шуморо апай саҳна бурен шумо ай тараф бисен апай дилором ай тараф бисен биред ай тараф ҳозир апай дилором гуфтанд ки ман мисол қади шавҳарам якҷоя даход дорам 15-16 ҳазор сомон апай дилором бояд ки чӣ хел ҳами апама обучатия доништия апай дилором дар сараш донишҳое дорад ки вая ёрдам кардеса ки ҳар моҳ чанд сум гирад меона 15-16 ҳазор сомон анами донишҳора ҳамаша бояд ки апай дилором чӣ донише ки дар сараш дорад ҳамаша намехел передат кард анами апамда система бояд чӣ хели кор кунад бизнес когда и апам ранги апай дилором фикр кард рафтор кард кор кард ҳамаи чи айход кард инам ранги ҳамин пул мегирад албатта мегирад барои чи барои ки чизе ки апай дилором оз донистесай ва ёро кӯмак кеса ки пул гирад ягон чизе ки апай дилором намедонад вай намедонсаиш дар худаш намебиёрад чизе ки медонад ҳавая дар амал татбиқ кард фаҳмо ина бинед ҳозир шумо мара ба чашмотон надидесед ё ки ба гӯшотон нашнидесед шумо фақат мара ба мозгтон дидеседу шунидесед барои чи барои ки чӣ сухане ки аз ман дар мозги шумо панят мебошад вай қабул мекунад чизе ки нафаҳмед шумо қабул намекунед вай чиза фаҳмо апай дилором чизе ки вай фаҳмид аз худ кард омӯзиш гирифт вайра кӯмак кардеса ки алан дар худ гирад ва аз имрӯз пас апай дилором вазифадор аст ки чӣ ценност арзише ки дар сараш аст ҳамаша анами апам датиад шитоби ки анами апамам ранги апай дилором шавад баъд апай дилором мешавад настоящий лидере ки дар кор нест командаш баъд фақат як кор мекунад апай дилором оз букунед када мекунад фаҳмо шид раҳмат шид фаҳмидед чӣ хел одамонро бояд ки омӯзиш диҳем барои ин пеш аз он ки дар командаи шумо одам мебиёяд шумо риски одам нагир шумо аввал қадам ба қадам системаи омӯзишӣ тайёр кунед ки одами ман омад вай шумо гуфта мебиёяд вай мехоҳад ки қати шумо кор кунад ин шуморо дар худ гирад лекин вай мебиёяд шумо бояд ҳамин дута сета чиёдиш медиҳед тамом вай дар шумо бояд паршакви план обучение дошта бошед ки териш ки ина чиза ёд гирад ана мехел рафтан гирад шуто ки вай натиҷа шавад фаҳмо ба ду-се чизе ки инҷо асосан дар кор ба ин ду-се чиз натиҷаи калон намешавад далши мерем делегируем яъне чӣ кор мекунем вазифа супорӣ мекунем ҳозир ман шумо дар як чиза мехоҳам нишон диҳам ки дар қушлоқҷоё будагиай будагиай қушлоқҷоё ки подабонӣ кардагиай ман кардагим подабонӣ ки кардагиай да ин сухани ман бисёртар мефаҳмад масалан бинед яъне мисол ҳамин арава мисол ҳамин гӯем ҳамон гӯсфандое ки мисол мо ба ёро чӣ кор мекунем ҳади гӯсфанду бузу гов мо подабонӣ мекунем як чиза ман мехоҳам гап занам ки ҳамин ҳодисаро ман шуморо нишон медиҳам шумо ҳамина ҳамчун бизнесонда қабул кунед чӣ хел мо шумо
پودابانی میکنه. وقتی که اگر آدم در بیزنسش همین کماندشه در همین پشت خودش پشتوره کرده بودیسه باشد و هیچ وقت در کماندش یگان آدمی لیدر پیدا نمیشود. یگان وقت برای که همه کار شما خودتون کرده است، بطنی همه چی شما خودتون جا داده است، یگان کسی یگان وظیفه نسپرده است. میدونید برای چی؟ برای که این مردم همش میدونن که در پیش کیه؟ در پیش لیدرای نستانی که مثلا اپای دیلورم مثلا که میکنم میکنم. فهمو؟ ما و شما باید که از پیش کماند ما نباشیم، همچون گروی ای پیش بودن در کار نیست. ما و شما باید که رحمت ما و شما باید که از قفای کمانده باشیم. از قفای کمانده когда اپای دیلورم از قفای کمانده شونه از قفای کمانده شونه از پیش کمانده آدمی پیدا می شود که در اینجا چی نشون تید؟ راهبر نشون پیدا می شود که در این کمانده راه نشون تید. علاقه از دوی کمانده لیدر رو پیدا می شود. این دویم خوبیش اپای دیلورم ویس همین کمانده شا ای پوش باشد. اگر درست میبیند اداره کرده میتوند. اگر ای پیش باشد در بین این نکردی باند چاگو پیدا می شود. بین خشون با کمانده میکنند مافیا میکنند. فهمیدید؟ اگر ای پوش باشید شما در کمانده شما لیدروی سماسیتی پیدا می شوند. لیدروی سماسیتی پیدا می شوند در کدام حالت در بیزنس ما در حالتی که شما باید وظیفه سپاری کنید. لیدر развивается только тогда, когда вы даете ему задание, которое он сейчас думает, что не может этого делать. یعنی اپا در آن همون حالتی در این بیزنس پیشروی میکند که اپای دیلورم باید در یک وظیفه میتید که حوزی در سر همین اپا همین وظیفه عملی نشدنی هست. یعنی که اینه من نمیتونم. لیکن اگر که اپا همین زدن یک کند و لیدر میشود پیشروی میکند. فهمو؟ برای همین شما فکر نکنید که ای ما اگر این وظیفه را مثال آدم بتیم اگر باید ممکن که درست انجام دادن نتوند. باید ممکن ای اوداش خوب برودن نتوند چیکار که من میبرم. بسیاری هم فکر میکنم. لیکن اگر شما فکر کردید در کمال شما یگو کسانی برای لیدر. باش شما گفتون تو آخری عمرتون فقط بیزنس میسازین. یک چیز میسازین که یک بوری گرون که جوی رفتین ای پشتون که نشون کرده بودید. فهمو؟ یک لطیفه در همین صاحب میگه که اگر که بازی ما شما نمیگه که نکنید در مالیش رو. اگر که میگن همسایت زاتو بکرد درباره این دیلگی رو وظیفه سپاری. اگر همسایت میگه زاتو بکرد لیکن تو تنبل اینو میخوای که برای خاطر جان کنی تو کراینی که همسایت بولگی زاتو کرد. وای وقتی بسات رو میگه که اون بولگی که دیگه میره اون خاطر جان میکنه. نیبوی کس میگه دیلگی رو وظیفه سپاری رو میگه چی نترسید ای وظیفه سپاری دارم. این کارو نکنید لیکن در بیزنس هم پیدا میکنه. خلاصو وظیفه را در آدماتون تیر. مثلا میگه لیدر های مثلا 5 بار یا 10 بار درباره بیزنس فهمیدگی آدم میگه که اپای درو بفهمونش. نه تو میفهمونیش من با گوش میکنم تو در فعالیت میکنم. تمام پوست رای آدم ایشون خفه شود. پوست رای آدم که این ما جو میتونم صرف میشه سال میشه سفر میشه نفرمون میشه روش لیکن آیسته وای رضایت میکنه. اگر اپای دیلورم رو خوندن گرفت تو آخری اونشا اپای دیلورم میبینید که مثلا آینده ایشون خدا نصیب کند یک تیوخاک در دستش ترینی خوندیست. همین خیلی اپای دیلورم. اگر اپای دیلورم آدموشا کیو دود ولی خودشون یک کار کردن میگن یک بار دو بار آدم در فعالیت دیگنی وای خودش درش رفتن میگن نمیخی. زوری کار در چیه کی وقتی که ایرا اپای دیلورم ایروی سیستم درست کار کردن یا دود وای درش خاطر آدموشا خیلی درست کار میکنن. بازی گپی من در نویچوگو داخل دارم. نویچوگو شما بیزنس ما درست سر کنید آدمایی که ناآمدگی وقتی درست شما بیزنس ما سر کنید آدمایی که آینده کمال شما میان و یا ایپیش شما درست پیش روید. خلاصو دال چی بریم کنترلی بریم. اگه ما گفتم که شما در نشان میدیم عمل ده بینید چطوری که شما میدونید ما یوتیوب کار میکردم به سیستم پیش کار میکردم. یوتیوب ما در زیاد کمی اومد یک تا لینیا ساخته بودم. در همین یک تا لینیا 120 آدم آزو کردم. 120 آدم آزو کردم لیکن همین 120 آدم همش خاطی کار میکرد زنده باشد فیروزده. همش خاطی فیروز کار میکرد. فیروز با او را بار زکست کرد. فیروز بدرو آدمش آزو کرد. فیروز بدرو یک کالباسه را بکن کود تنون کی کردن کرد. فهمیدی؟ همش
ҳамаи кора от идома худо мекардам. Лекин бинеки чӣ результат дод ин линия. Якум каталогда 200 балл шид, дуюм каталогда 800 балл шид, сеюм каталогда чанд шид? 0. барои чӣ? Барое ки чире ки ман гуфтам ку чире ки консултантҳо дар шумо дар консултантҳо ниёз доред, ҳамон хеле консултантҳо дар шумо чӣ доранд? Ниёз доранд. Шумо бояд ки ҳамаи ба ёда расида бутонед. Ба ман ҳамаи ёда расида натонистам, команда распад шид ҳамин линия. баъд идов системаи тайёр доштам, идов айрӯи системам кор кардам линияи дигар, дуюм линия 120 нафар дар инҷо одам аъзо кардам, лекин идов ози пеш аз ин ки ин одама ёрдам кунам барои команда кардан, ҳамин одаме ки дар ҳамин боло истодагиай, дар боло истодагиай, ия ман лидер кардам. 2 ҳафта от идов ҳамин чизе ки ман худам медонистам, ҳамаша донишома знаниёма вайда передат кардам. фаҳмо ҳама чизе ки медонистам ҳамаша додамаш, что ки вай анарка қад команда кор кунам. А когда ман дар ҳози YouTube заявка мебиёяд, ман чӣ кор мекунам? Ман просто фақат як кор мекунам. Одамда маълумоти бештар рӯӣ мекунам, маълумоте ки тайёрай. Вай одам манда дар ниша рӯӣ мекунад, тамом. Ман ин кори ман тамом шид. Просто мегирам ҳамин заявкара, ҳамин лидерда рӯӣ мекунам, ҳамин лидерда рӯӣ мекунам. Бо ин лидер қирш аъзо намекунам одама. ин лидер бо ин одама дар ин лидер поёнчак чӣ метавад? Ида ин поёнчак каш, ида ин поёнчак каш, ида ин поёнчак каш. Ва мегӯям ки ама одама шумо аъзо кардед? Мегӯяд ки ҳола ка шогирдо додагим аъзош кисан контрол каистам. фаҳмидисе? Барои чӣ? Барои ки ман ҳамин якум одама дуруст тарбия карда тонистам. Агар ман ҳамин якум одама дуруст тарбия кардастам, дар таи 120 одам минимум 20 та лидери пайдо шудагият ки ва ҳамаш самостоятельният. ҳамаш ҳамаи кора худашон метонанд. Агар ва ҳамаш худашон кора битонанд, ин лидерам агар баст накора, ин команда распад мешавад? Не, барои ки ҳамаш метонанд. Не, барои ки ҷавоб 20 та лидер. як ду нафар аввал охи гав дистан, аввал тренинг толира гав дистан. як қасай бимезани барошон. шумо да зарур намуша метонед шумо кунед дигарро харал нарасонед. ту ҳаминҷо омадеста урсто. ин ба микрофон гавста, шумо бе микрофон ва шуморо фаҳмидистед. фаҳмошӣ чӣ контрол кам дар кор. вақте ки шумо одамотонро мегӯед ки ман киҷона мира аъзо кӯ, пеш аз ин ки вай аъзо кунад, шумо бояд ки ёриштед. одама чӣ хел аъзо кунад, вая чӣ хел ёд кунад, вая чӣ хел бифаҳмонад, дағчи чӣ хел рафтан гирад. Когда ира ки ҳамаи чӣ ёд додед, ба ин одаморо худаш ҳамаша па система дуруст аъзо мекунад, дар инҷора лидерҳои даркорӣ пайдо мешаванд. фаҳмо? далчи мерем. вдохновляем и мотивируем. ягона коре ки ай ҳамин аввале ки шумо одам аъзо мекунед, то вақте ки вай $10,000 $100,000 пул мегирад, ай тарафи насани доимият аст, ҳеҷ вақт канда намешавад, бояд ки ҳамин кора кунад. чӣ ҳасти? вдохновение ва мотиватсия. дар ҳама ҳолат, дар вақти хушӣ, дар вақти хурсандӣ, дар вақти ғамгинӣ, вақте ки командатон распад шидеса, шикастеса, шумо бояд ки ҳама вақт дар бари командатон бошед, командатонро ҳама тарафа вдохновление и мотиватсия диҳед. фаҳмо? ин бениҳоят муҳим аст. агар вай командаи шумо 100 олиман бошад, ваё ба шумо ниёз доранд. ваё ба як сухани хуби шумо ниёз доранд. як сухани шумо барои ваё метавонад ки як қуввае диҳад ки ваё кӯҳа ҷабҳа кунанд, пешаи калом кунанд. ина мо худмон дар амал дидагем. фаҳмо? хоб ин охирда мехоҳам як чизтон гап занам. ҳамин ҷаша бо диққат гӯш кунед. бо диққат гӯш кунед. Аллах даёт нам всё, что мы хотим, если мы можем создать для этого причину. Худованд барои мо шумо ҳама чиза метиҳад. чизе ки шумо мехоҳед, чизе ки шумо махлай. главни мо шумо бояд ки сабаб сохта битонем. чӣ мо шумо бояд ки сабаб созем? мо шумо бояд сабаб созем ки чтобы ки худованд аз мо розӣ бошад. мо шумо бояд сабаб созем ки одамо фикронишона иваз кунанд. мо шумо бояд сабаб созем ки одамо сифати зиндагишона иваз кунанд. мо шумо бояд сабаб созем ки одамо муомилашона нисбати дигарон иваз карда бутонанд. фаҳмо? мо шумо бояд сабаби хушбахтӣ ва муваффақияти дигарон шавем. азизони дил, як чиза ҳама вақт донед ки хушбахтӣ, муваффақият, дороӣ, сарватмандӣ, пули калон ҳамаи аз худованд аст. ва мо шумо бояд ки ҳама вақт ин чизоро талаб кунем аз худованд. ягон кас, на Фирӯз, на акай Абубакр, ягон кас ин чиза шумо дода наметавонад.
ما اگر خواهم شما را بتیم همین دانشوری که با شما را دادیستم همین دانشو را خداوند فضایل کنه فیروز همین چیزا را دستش گیرد این هم چیزی که من داده خداوند هوای شما خداوند داده من شما داده میتونم ده فهمیدید برای همین اگر تمام روی دنیا جمع شوند و خواهند که برای شما زیان رسونند و یا نمیتونن رسونده با جز آن که خداوند نخواست اگر تمام روی دنیا خواهند که برای شما خوبی کنند و یا نمیتونن خوبی کردن با جز آنی که خداوند خودش خواست فهمو یک برگی درخت به اجازه خداوند از درخت به زمین نمیافتد و یک چیز دیگر درک کنید که خداوند در قرآن کریم خودش میفرماید که ما حالت بنده هایمون عوض نمیکنیم تا اون دمی که و یا خودشون عوض نشوند میخواهید که خوشبخت باشید میخواهید که ثروتمند باشید میخواهید که کمند کلان داشته باشید شما باید که اولین درجه شخصیت خودتون عوض کنید و سبب شوید که دیگر آدمان انا همین خوبی را گیرن سبب شوید که یه بیا مثال بگیریم ابای فرنگی سبب شدن که من بیشتری معلش کنم شما ابای فرنگی سبب شدن که من صفت زندگی من عوض کنم یک قدر آدم ابای فرنگی سبب شدن که من معامله و نسبت دیگر شخصات عوض کنم ابای فرنگی سبب شدن که من خوشبخت باشم موفق باشم برای چی برای که خداوند ابای فرنگی سبب کرد که ما همین چیزا رو کنیم این ما و شما را میتونیم که سبب شیم و وقتی که ما و شما سبب شدیم این پتام ما هم خوشبخت میشیم هم موفق میشیم گارانتیر بنا کفالت ما موفقیت بردباری برکت کار در خدمت شما بودم عبدالعزیز فیروز یکی از اشتراکچیان لایحه فبرلی کاره ما فکر میکنیم اینطوری کارسر نمیشه یعنی لطفاً فیروز امروز یک چیزی بود که خیلی گفتمان بود و من باور دارم که نفرایی که دیسکریت لام نمیدونم گفتم خیلی بیا برام کو چی گفت لیکن بعد از این برآمد شما دست خالی نمیرید شما در این ساعتون اولش خداوند خواسته باشند شما چیزی را میبرید که در دیگران میگید دیگران صفت زندگیشون معاملهشون صفت زندگی و یعنی بینیشون با این دنیا دیگر میشه وقتی آدم همیجاش دیگر شد چه کوز نقل کردن ای زندگیش کلا تغییر میکنه برای همین رحمت یک بار دیگر گزار خداوند پیش از همه چیزی که تو گفتی 1000 مرتبه زیادتر برای خدمت گردد بعداً خداوند هم فکر که همه ما چه کوز بهترین پروژه فقط در تاجیکستان باشه در تمام دنیا بگذارم خیلی بهترین و نمره 1 باشیم